Кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлиги окуучулардын англис тилине кызыгуусун жогорулатуу максатында республиканын бардык билим берүү уюмдарында англис тилинен 1 айлыгы жарыяланды. Анын жүрүшүндө Жумгал районунун Чаек айылында жайгашкан Отунчу Ногойбаев атындагы орто мектебинин окуучуларына сырттан келген чет элдик ыктыярчылар, окуучу жана мугалимдер менен ар түрдүү кызыктыруучу иш-чараларды, конкурстарды, көргөзмө жана жолугушууларды, конференцияларды, ошондой эле чет тилинин дүйнөдөгү орду тууралуу ачык сабактар өткөрүлдү. Ал эми бүгүнкү иш-чарада окуучулар англис тилинде эркин сүйлөшүп, суроо жооп беретинде маек алып, чет тилинде баарлашышты. Иш-чарага райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Каныбек Насыбалы уулу катышып, чет тилин мыкты өздөштүргөн окуучуларга ийгилик каалап, ыктыярчылык кылып, чет жактан келген волонтерлорго дагы ийгилик каалап өттү. Мындай саамалыктарды, иш-чараны жана баарлашууну дагы башка мектептерде улантышы керек деп белгилейт ал. Отунчу Ногойбаев орто мектеби атайын сиздерди чакырып, окуучулар менен баарлашууга шарттарды түзүп, азыр мугалимдер да чакырылган, ошо мугалимдер менен ошол англис тилинде баарлашуу жүргүзүп, тажрыйба алмашуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Ушинтип алыстан келип бергениңизге сиздерге чоң рахмат. Анткени ошол биз волонтерлор бар айылдарда англис тилинен ошо балдардын сабактуулугу жылдан жылга өсүп атканын биз байкап атабыз. Бул сиздердин эмгек. Биздин мугалимдерге дагы методикалык жардамдарды көрсөтүүдө көп жумуштарды жасап жатасыздар. Сиздердин ишиңиздерге дагы жолу ийгилик. Мына ушундай темпте, ушундай жакшы жолдо жаштарга билим берүүнү уланта берүү урматтуу кесиптеш. Hoş geldinizler. Чоң рахмат. Окуучуларым. Биз азыр аңгычтык кружок бар. Башка волонтерлор. Okay, hello students. So today we will have English club with 2 volunteer friends. So thank you for coming and I hope you enjoy. Good morning, dear guests. We are glad to meet you at our school. Let us introduce ourselves. My name is Margarita. I am a teacher of English and Russian. I have been working for 30 years. Hello dear guests and children. I am a teacher of English. I love children to teach English, foreign language. Let me introduce myself. My name is Nargiza. I have been working in the school for 4 years. Yes, and I am Ada. I have taught here only a few months. And I work at Nogobay Mektep. Maybe you can introduce yourselves. Hello everybody, good morning. How are you? Good? Okay. My name is John and I teach English in Baizak, so just the next village over, and I'm excited to speak English with all of you today. Thank you for coming. You will introduce yourselves, okay? So we will ask, what's your name? How old are you? What class are you in? And what's your favorite food? Okay, are you ready? My name is Tatrayev. I am 11 years old. I study in the 5th class. My favorite foods are pizza and juice. Great. Okay. My name is Kadir. I am 12 years old. I study in the 5th class. My favorite food is pizza and Great. Hello, my name is Khadija. I am 11 years old. I study in the 5th class. My favorite pizza and cool. Lagman, yes. Hello, my name is Jamal. I am 11. My favorite food is pizza. I am in the 5th
It's great. My favorite food is plum. Great. Hello, my name is Dante. I am 11. I am in the 5th grade. My favorite food is pizza. Great. Good morning, my name is Mirza. I'm 17. I study at final class, example C in the 11th grade. I like good traditional foods, for example, shawarma and buldak. Hello, my name is Madina. I am 17. I am great. I am great in 11. Hello, my name is Kanыбek. I'm 17. I 11th grade. My favorite food is pizza. Pizza. Okay, great. So I think students' favorite foods are pizza and lagman. Many students like pizza and lagman. Okay, stop. Stop. Say one word with this letter. Okay? Frog. Coffee. Saturday. Saturday. Late. Tuesday. Bird. Bird. Gold. Lemon. Mouse. Yes, mouse. Okay, great. Teacher. Teacher. Teeth. Sausage. Yes, sausage. Cat. Diamond. Fish. People. Yes, great. One more time. We're always afraid of making mistakes, saying things that aren't correct. The biggest advice I can give is don't be afraid. If you make mistakes, it's okay. Just try to speak and practice every day. If it's correct, it's okay. If it's not correct, it's okay. If you speak every day, you'll get a little bit better. Okay, 3 pieces of advice. Number 1, speaking. Number 2, speaking. Number 3, speaking. Speaking is so important. The more you speak, the more practice you have. Even if you make mistakes, it's so good. Just always speak. For example, the internet is very helpful. Yeah? There are different websites, different things you can read or go to online where you can practice speaking with people in England and America, and it's very helpful. So always, always practice speaking. Even with friends or in class, it's so important. First impression of Pakistan. Good question. I will say, I also agree with both. I think the nature here is so beautiful. The mountains are amazing. I have never been to a country with so many beautiful mountains and lakes. It's amazing. And also, the people are so friendly. For example, here there is a Chaek culture, yeah? You go to someone's house, you have tea, they give you bread. Sometimes there are giant mountains of fruits and cakes, and everyone is so friendly. So every time I travel, everyone is very welcoming. I will go to people's houses and have tea with them, and it's a great culture. In America, we don't do this. So it's very nice. For example, we study Kyrgyz language too, right? So sometimes when I study, I will watch Kyrgyz TV shows on YouTube. For example, Elemnedeit, Koshinanlı Tandavait. I watch them and it helps me practice listening and understanding. So for listening,
YouTube can be very helpful. Ошондой эле өз билимин окуучуларга бөлүшүп, алар менен тил табышып, чет тилин үйрөтүп жаткан ыктыярчыларга ыраазычылык билдирип, Кыргыздын салты катары ак калпак кийгизди. Сонан бүгүнкү иш-чарабыз жемиштүү болсун, сиздерден ала турган тажрыйбалар бар. Бул волонтерлордун сиздерге бере турган дагы жакшы тажрыйбалар бар. Өздөрүнүн дагы күнүмдүк биздин райондо республикада жүрүп аткан иштеринде мындай жаңылыктар болсо да бөлүшөсүздөр. Бүгүнкү сиздерди кызыктырган суроолор болушу мүмкүн, ошолор менен жакшы тажрыйба алмаштырышат деп ишенем. Ишиңиздерге ийгилик, мындай иш-чараларыбыз аз көп болсун. A different word, and they should write. And if it is correct, they stay. If it is not correct, they are out. Okay? So first, I will say foods. Okay? So first, maybe we can all give different words. So word number 1. So write the word. Potato. Potato. Yes. Is it correct? Yes. Yes, potato. Good job. Okay. Now over here. Word number 2. Carrot. Carrot. Correct. Carrot sabis. Carrot. It is a food. Carrot. Correct. So who knows how to say carrot? Carrot. Yes, carrot. It is correct. Okay. Cucumber. C-U-C-U-M-B-E-R. Okay. About and orange. 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 Yes. Correct, everybody? Yes. Yes, good job. It's correct. Great. Okay. Hello, my name is Hajar. I am from India. I live in Delhi. My hobby is cooking. My name is Aysulu. I am from Kyrgyzstan. I live in Chaek. My hobby is playing the hummus. Hello, my name is Hadir. My name is Helena. I am from Spain. I live in Madrid. My hobby is dancing. Hello, I am Andrei. I am from Russia. I live in Moscow. My hobby is reading books. Stand your feet, listen to the music and stand your feet. Clap your hands, listen to the music and clap your hands. Wave your hands, wave your hands, listen to the music and wave your hands. Thank you very much for your time.
Мындан тышкары чет жактан келген ыктыярчылар орто мектептердин англис тили мугалимдери менен да жолугуп, алар менен кеңири баарлашуу уюштурду. Ошону менен бирге тажрыйба алмашып, окуучуларга кандай багытта билим берилүүсү туурасында маек курушту. All of my colleagues and volunteers congratulate with this month. I am in Ura. I am also works at the school Otунчу Ногойбаев. Before it we take clubs with students. I remember, or I don't know. And I worked in this school this year is the second year. Before it I worked in North. With Noah, yes? Yeah, with Noah Brecher I worked there. And I'm so happy that we work with these teachers, and I'm all, as you like this region. It's so wonderful region. You work. I'm so happy that I have colleagues like you, and dear our guests. You are welcome, volunteers. We are so happy that you work with our students, with us, and you're welcome to our country. Yes, thank you so much. Time when the music stops, you will say an adjective. Менин атым Эйда, Америкадан келдим. Азыр жаңы волонтер, корпус мира менен. Мен азыр Жумгал районунда иштейм. Ногойбаев мектепте иштейм. Дагы 5,5 жыл болот. Уже 6 ай болду. Менин окуучуларым анын англисчеси уже жакшыраак. Саламатсыздарбы? Менин атым Джон. Мен Америкадан келдим, бирок азыр Жумгалда англис тилинен сабак берем. Мен Байзак айылында сабак берем. Мен Кыргызстанга биринчи жолу 2019 жылы келдим, бирок пандемия үчүн 9 айдан кийин Америкага кеттим. Быйыл жайында экинчи жолу Кыргызстанга келдим. Бүгүн Ногойбаев мектепте биз окуучуларды чакырдык, бир кружок өттүк англис тили үчүн. Окуучулар аябай жакшы сүйлөйт экен, англис тил жакшы билет экен. Мен Кыргызстанда 2 жол болом. Быйыл жана кийинки жолу биякта болом. Жумгалда. Жумгалда болом. Мен Байзакта иштейм, кийинки айылда. Жумгал районунда жалпы 24 мектеп бар, өзүңүз билесиз. Ошол Кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин атайын буйругу менен англис тилинин 1 айлыгы жарыяланды. 7 февралдан башталды да. Азыр бардык мектептерде ушул англис тилинин 1 айлыгы жүрүп жатат. Ушундай эле самалыктар бардык мектептерде жүрүп атат. Анан бүгүн ушул Отунчу Ногойбаев атындагы орто мектебинин администрациясы өздөрү мындай пландашкан экен. Ушул балдардын сүйлөөсүн өнүктүрүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча ушул 1 айлыктын алкагында жолугушууларды уюштурууну пландап, ошол жолугушуунун алкагында жүрүп жатат. Азыр бул жерге ошол биздин Жумгал районундагы Америкадан келген волонтерлор иш алып барып атышат да. Отунчу Ногойбаев мектебинде англис тилчи мугалим болуп 4 жылдан бери эмгектенип келем. Сентябрдан баштап Эйда Эрнхард аттуу волонтер менен иштешип келе жатам. Counterpart болуп. Тынчтык корпусу тарабынан 2 жылга бизге контрактка келишти. Буйруса балдар абдан кызыгып жатышат англис тилине. Анан бүгүн дагы биздин мектепте абдан чоң самалык өтүлдү. Балдарга англис тилинде практика кылдык. Абдан жакшы болду. Билим берүү министрлиги тарабынан англис тилинин 1 айлыгы жарыяланды. Ошонун алкагында биздин мектебибизде ар түрдүү кызыктыруучу иш-чаралар, конкурстар, көргөзмөлөр, жолугушуулар, конференциялар жана англис тилинин дүйнөдөгү орду тууралуу ачык сабактар өткөрүлүп жатат.